Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas na pauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Masapol ang masursuro yu dagito'y abambanag. Tapno makapasa kayo iti exam. Adalan nyo ang naimbag. No adadi yu maawatan, agdamag kayo laan. Oh, naawatan nyo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nasayaat nga ron no kasta. Mangipakita akpay iti sabali nga example. Ikan na tayo iti sigarilyo minton, Madam Dama, Daniel. Nagbayagmot kami na malpas asumanaw ti teacher tayo. Wen Gabriel, di kang danag. Ado ti balon ko ditoy. Ala kayo, tipulong kayo kan ni ma'am. Agi sursuro pa'y laang ngam sumanao kayo di talikod. Ay, di ka man mo dita, Tricia. Killjoy ka manan. No kayat mo, ikanda ka mat iti sigarilyo minton, Madam Dama. Ay, never. Diyak kaya't yung sigarilyo. Nagangot dayta. Agulimak kayon. Ang mga numakita na tayo ni Ma'am Lani. Nakababain. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Saan ka kadimot laang amarigatan? Nasayat lo tananang. Sana ka marigatan. Basic lang dagiti, sursuro da Madam Lani J. School. Anya, pudno ka din ay tanga ibagbagam, anak ko. Amangan mo't no basic kung kunamanan, nga mabagsak kan tuman mo't laangan. Ha? Anak, agnakam ka kumamutan. Namin anukan anagulit iti first year high school. Mapmapanan ti tawon mo. Un ka dinanang, tanag yun aya. Malpasak tulat ta. Ubingak pa yung ititawin ko adwa pulo. Ay na, pangaasim ka di ah. Ipatag mo kumamot ti adal mo. Dahito laang ti maipatawid ko kan ka. Gaputa saan tayo mo't abak nang. Una nang. Ay, ikandak man kit di iti 500 pesos. At dagatangag a project ni. Ang mga nujak makapasa nujak magatang dayjay. Anya, nagdakil mo 500. Sapay 300 laang ti igam ko ita. Igatang ko kumay ti bagas. Di la mabalin nga inton sumaruno alawas ti pananggatang mo iti ibagbagam a project. Sana mabalin nanang. Ito jo pala dayta 300 ah. Tagatangag ti daduma. Oray sumarunon ton ti daduma agatangag. Anya, ay kasano nga rudon nga iti igatang tayo iti bagas. No itad ko kan kato'y kakaisuna a kwarta. Talaga nagmetag sigarilyo, Daniel. Makababang itirik na. Wen nga rod, nang runa kat napariir dito'y sirok ti kayo ang nagtugawan ta. Atoy, aginom tapay. Hmm. Adda may sabuti nga arak aginatang ko. Hanggang Manila ti pulutan na tanalaklaka. Wow, talaga kompleto, pare Gabriel. Naglaing ka talaga dumiskarte iti paginom kan pagsigarilyo ta. Imbag man ta namati ni nanang mo, igatang mo iti projects mo, ti dinawat mo akwarta kan ko Namati adagos. Nalakaalamlam yung ni nanang ko. Ikanak adagos basta ibagak apara iti pagadal ko. Ala na, aginom tan. Di tan sumrek. Nala daw tamutlangan iti umuna a subject. Wana, no isuti ko nam. O sige, aginom talang aroden. Sabagay, masabutak mo't lang agi eskwela. Apay, abumalbali ka manen iti sweldom, Salome. Kat no adda mo ta in-advance mo itay at 300. Pasensyakan, Madam Pasita. Kasapulan lang amin ti anak ko ti kwarta para iti project da iti pagadalan. Kastagayam. Ala, ikan ka iti advance sa sweldom. Ngam kita amang ano maurnungan ka iti utang. Ada marigatan ka. Ay na, agyaman ak, Madam. Bayan nyo, sa anak to nga ag-advance no sa anak kasapulan unay. Tapno sa anak nga agpayso ang maurnungan iti utang kada kayo. Husto ka. Saan agapo tadyak kaya ngam masyanakan ka. No agtrab-trabaho ka. Idintutan na alamon ti sweldo. Talaga nasingpet ti amo tamari sa lume.
Di na ipaidam no umutang uno agad bans tayo ken kuana. Wen nga road, Marga. No sabali lang ata, ang mga no di nakinikan itay, gaputa dakkel payla ang tinabalik ken kuana. Ay husto ta ko na Mari Salome. Isu arumbang laeng asubadan tayo itinapintas a serbisyo ti kinasingpet na. Wen, Mare Marga. Ala sige nga rodon, intan, ituloy tan ti aglaba, tapno ado ti malpas tayo. Nagadumanan dagiti imay nagpalaba kada tayo. Anyat aramidan nyo dito si Rok ti Kayaw, Gabriel, Daniel. Hindi matanda klase o ita. Nagpapangin kami lang, Uncle Sandro. Saan ka di, Gabriel? Walang kal. Kan may sa. Awan klase mi. Isungat da kami ita ditoy. Pudno ka di dagita nga ibagbagayaw. Walang kal. Agawid kami ninton madamdama. Siguraduan nyo laeng nga pudno dagiti isungsong batyo kanyak. Diyak kaya tinalastog a tao. Pudno dagiti bagbagami, Uncle. Patsenda kami guma. Awan ti rason, tapno agulbud kami kada kayo. Nasaya at nga no kasta. Mala, lumabasak nga rodan dito ayan yaw. Un gayam, Gabriel. Agawid kanto inton madamdama. Walang kal. Agam agpangin kami pa dito ni Daniel, best friend ko. Alang nga rod. Un gayam. Alaan nyo to'y sagasaw. Higatang nyo iti mabalin nyo ang meriendaan. Ha? Agyaman na kang kal. Uy, At damot la igatang min iti bingo biskuit amirindami. Nagsingput ka na kal. Ay, di na kun pasablugan pa'y kaanakan. Basta agsingsing pagkaakanayon, wan. Laglagi pa nga agmay-may sa tiinam ang mga saksakad iti panagbiagyaw. Walang kal. Laglagi pag data. Trisha, ayan da Daniel kan Gabriel. Ada quiz yu ita. Awan da ka di manan. Awan da, ma'am. Itay pailang nga padpadaanak ida, ngam awan da man. Oh. Anya nga ta ti parikot dagi dya adu. Apay akanayon ti panag-absent da. Jak mo, ma'am. Ngam kinapudno na. Sadot dagi jay nga agadal. Kan nalabit aday jay ti rason no apay nga agkara-absent da. Pagparikutin dagdagi dya adu ha. Suratak lang nga dagiti parents da. Masapol ang makasaritak ida ang naimbag. Saan na nasayatan ti kastoy ang mapaspasamak kada Gabriel kan Daniel? Wen, ma'am. Kasayaatan ng dayta. Tapdo maamuan niyo no anya ti parikot. Okay. Agi-start tayo nga rudan iti quiz. Class, bring out your paper. Mang rapi tayo nanang. Wen, Gabriel anak ko. Inkayaban ni Lolam tapno makapanganan. Sigurado ang mabisinan itaday jay. Day tati si daan. Ugot ti sayote. Apay day talang nanang. Wen, anak ko. Ngam pasensyakan. Amok adi mo kayat dayta. Ngam iso lang amin ti libre ang maala di ta arubayan. Awan ngamin igatang ko itinaimas amasida. Sige nga ron tayo nakayaban ni Lola. Ngamjak mangan. Jak kayat ti si daan. Uray mabisinana ko na. Anya, ni, saan ang mabalin adi ka mangan, Gabriel? Sursuruam ngamin ati agsida itinateng. Jak nga ron kayat. Sige ta kayabak ni Lola. Ay, anyan ti anak ko. Di namanen kayat ti mangan. Pulos ngamin at di na kayat ti agsida itinateng. Nagimaskid din ti sindak itay bigat Daniel. Corn beef kan itlog. anya? Kunak man no ko na mga wanigatang ni nanang mo iti kakasta. Kanayon nga agsida kayo iti ugot ti sayote. Naglayang nga drama. Di nak mabalin apaayan ni nanang. Talaga naglaing ka, Gabriel. Bilibak iti dayta kinalaing mo dumiskarte. Ala ka, Gabriel. Apay alinukom ni nanang mo. Apay ngayon bagamkan ko na nga da project tayo, nga uray awan pay mat. Anya ba't ibagbagam manan dita, Tricia? Saan kumot alino ko ni nanang ah? Di kan aglibak. Nasabat ko itay ni nana sa lume. Agbirbirok iti umutangan na. Taitad na kanukan ka nga igatang mo iti project mo. Kahit, anyang itimbagam?
Gaputa saan mo't nga agdamdamag, jaklatan nagtagtagari. Kasta ka di nana, kunaklangan Nasayat no kasta. Di mo ibagbaga kanina ng awan project tayo. Tapno itid na pa itinayon tikid-kid daw akin kuha na kwarta. Anya? Nagluko ka matan, Gabriel? Kabailam alukon ti mismo nga inam? Di ka man nakibiyang wit. Makamo kayo manlangan. Sige, panawan kayon dito Nagaalas ti ugali yo. Di kalatan makibibiyang, Trisha. Nagadua talaga dagiti agpalpalaba dito'y laundry shop da Madam Pasita niya sa lume. Husto ka, Mari Marga. Kat gapo day ta iti kinapintas ti serbisyo nga ipapaay tayo kadagiti customers. Wen, Mari Salome. Ang madamag kumangayam. Nakabalik ka kanimanan ka ni Madam Pasita. Ay, sa anak pa'y anang ibaga, Mari. Mabainak, gapo tadakkel pa'y tina-advance ko kankwana. Makauray mo't siguro ti project na Gabriel ije pagadalan. Sa bagay narigat ngamin no dumakkel ti advance mo ka ni Madam Pasita. Ang mga nuawan ton iyawid mo, ultimo pagpalingke no kasta. Ay, awan nga rod, Mari. Ituloy tanti agtrabaho. Nakamerienda tamutan. Sige, Mare. Nagadupay ti lalabaan tayo kadagiti kakadwata. Ay, naimbag amalam mo, Manong Sandro. Mabalin ka dito umay dito'y balayo. Kastamat kan ka, Salome. Mala, umay ka. Sumrak ka Dito'y nagtipagsaritaan ta. Ay, agyaman ak, Manong. Naimbag-lakit din, ta nadaanon ka ita dito'y balayo. Wayne, kaputa sa anak anapan injay garden ko ita. Malagtugaw ka pa'y Ay, agyaman ak manan. Nakasibugak mat ngaminan iti mulak. Di kan taktakan pa'y, Manong. Ta sa anak matlaan nga agbayag. Adala na patag nga ibagak. Anya day taading ka. Ibagam lata Amok nga agpapada tayo laang amarigrigatan iti panagbiag, Manong. Ngam inturturad kunti masidagkan ka. Awan nga minan amok nga umasitgak. Anya nga minday taaya. Ibagam laeng. Tabarang adda maitulong ko. Ako nga min, Manong. Adda project da Gabriel nga anak ko iti pagadalan da. Ngam awan mo't maitad ko nga igatang na iti usaran na. No, adda kwartam dita. Mabalin ka di apabuludan nak oray 5 gasot. Isublik tumatlaang apaman nga agsweldo ak ijay laundry shop. Masyanak matkan ka ading ko. Mala, pabuludan ka. Adamat na ira na akwartak ita. Adda pay lang tinabati iti naglakwak iti nateng iti napalabas a panagaapit. Uray bayadam tulat ta no addan to kwartam. Trisha, agbati ka man pa'y biit. Tulungan nakpay amang isimpa ka dagiti tugaw dito'y classroom tayo. Timaray matan dagiti lalaki kan daduma akaadalam. Wen, Ma'am Lani, awan parikot iti dayta. Alang arudan, rugyantan, tapno makaawit tamatan. Adapay sigarilyo anabatid di tatugaw. Asino tagsig sigarilyo? Da Daniel kan Gabriel, Ma'am. Naglaing dangag sigarilyo kan aginom. Idinto takas taunay arigat dagiti dadakkel da amang isaksakad kadakwada. Nagluluko matan dagijay nga ubing. Bagbaga akto ida. Saan arumbang agbisyo da? Idinto ta agad adal da paylaan. Wen, Ma'am. Baring dumangagdakan ka. Natangkan ti ulo dagijay adwa. Alang arod, ilipas tan ti aramidan ta. Tapno makaawid tan, Trisha. Wen, Ma'am Lani. Medyo nasip nga tanak mo tan anagawid. Intulod ko pa'y nga ni Trisha, gaputang medyo maluman. Ang mga noong tan ngamin dagiti dadakkel na, no jak intulod. Naimbag arabiim, Madam Lani. Kastamot kan ka, Manang Salome. Nasip nga tan kayo mat anagawid. Ay, wan, Madam. Nag-overtime kami ngamin. Kasta ka di, Manang. Wan, Madam.
Ay, uwan gayam. Madamag ko man laeng. Kaano ka di ti deadline ti project da Gabriel nga anak ko, ije pagadalan nyo? Ha? Anya a project? Awan pa'y matimpa paaramid ko kadakwada a project. Anya a project dayta, manang. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nagagat ni Salome ang agtrabaho para iti pamilyana, nang runa iti panagadal ni Gabriel. Ngam saan nang ammo, aluklukon gayam ti anak na. Gaputasan na daytoy aser seryosuan ti panagadal na. Kat agbisbisyo laeng, ti araramidan na. Iti may sangal daw, nasabat ni Salome, ti maestrada Gabriel, kat nagdamag na ito'y. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas na pauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Wan gayam, madam. Madamag ko man laeng. Kaano gayam ti deadline ti project da Gabriel nga anak ko ije pagadalan nyo? Ha? Anya a project? Awan pa'y matimpa paaramid ko kadakwada a project. Anya kano a project dayta, manang? Kat no ko nanamot nga da kano project da, madam. Kat agbalor kano iti 500 pesos. Iso ang nagremedyo ak. Anya? Naglukon day a Gabriel. Awan project da, manang. Kan may sa anak nga agpapa-project iti kasta kangina. Gaputa amukmot amarigatan dagiti estudyante no kasta. Ay, kasta gayam, Madam Lani. No kasta, inulbudan nakmanen ti anak ko. Tapno makadawat laeng kanyak iti kwarta. Anya? Sigud ka din nga aramiden na kada kayo ti kasta? Wen, madam. Inararamid na idin ti kasta. Kunak ano dinan ulitin. Naglokon ni Gabriel no kasta. Bayam manang, bagbaga akto tapno dinan ton ulitan ti kasjay nga inaramid na. Ay, nakababain paikit din kada kayo, madam. Ay, nagloko mo't kami ng dayjay nga anak ko. Wow! Nagimas ti masida. Igado, kan intuno a karnit baboy. Mayat da ito asida, nanang. Ay, nanang. Gimatang kayo iti naimas asidain, tapno sana kakamutaw? Saan, anak ko? Gimatangak iti magustom asidaan. Tapno ibagam kanyak ti pudno. Ha? Anya apod nung ibagbagayo? Mga tekid din. Ala, mangantayo nga ruden. Kalpasan na. Agsarita tanto may papan iti project nga ibagbagam. Uy, masapol nga itadyo kanyak ti kurang akorta. Masapol ang magatang ko amin. Tanamalpasan, ipasa kon ko ni Madam Lani intod Lunes. Nala, saan pa'y aday ta ti panunutom, anak ko? Mangan kakit din, tapno makapagsarita-tan. Naimbag arabiim, Trisha. Kastamat, ma'am. Nakaumay kayo, mat. Aywan gayam, sumrek kayo pa'y agkapi tayo pa'y. Saanan? Adala na patag nga umay ko ibaga. Anya dayta, ma'am? Kayat mo ka diti aglaba? Agpalaba ako mamanan kan kainton bigat. Naurnong man ngaminan dagiti bado. Ado ngamin dagiti paperworks mi. Iso adyak masangot ti mangilaba ka dagiti bado. Awan parikot, ma'am. Kay kayat ko pa'y kit di, tapno ad naman ang tangdan ko.
Isupay nga allowance ko. Agyaman nak nga rod no kasta. O sige nga rod, inakon, dahil lang ti ginagarak dito balayo. Agkita tantulatan ijay balay inton bigat. Wan, Ma'am Lani. Kat agyamanak. Gaputag pala ba kayo manan kanya? Amo ka na amuhanan ni nanang asan apuno ti project ni. Aglibas ang langan. Diyak kahit amaungtan. Tumpuakak dito tawa. Bay nanang. Agkita tantulangan o agbawon ti umot mo kanya. Ayan mo ka di. Agsarita taman pa, sakbay ang maturog ka, anak ko. Ay, diyak kahit ti maungtan. Aglibasak. Daniel! Oh. Umayak man makiturog dito balayo. Diyak kahit adanggan ti sermon ni nanang. Anya? Mala. Sumrek ka man pay. Sakbay nga agsarita ta. Umay ka. Agtugaw ka. Agyaman na ka. Paasim. Makiturog ak pela dito balayo. Naamuan nga minan ni nanang asaan apod no timbagakan ko na. Nga the project tayo di pagadalan. Anya? Kat kasano nga ruden? Sigurado nga ungtan na ka ni Nana Salome. Isungarot na makiturog ak pela dito balayo. Pabaawak pa iti pungtot na sakbay nga agawidak. Ipakadak pa kini Nanang ha. Tamo kat sana mabalin. Apay ngay, naglawa mo ti balayo ah. Saan mo ta? Nailit lang to'y balay mi. Nang runa kat adu kami pa nga kakabsat. Iso nga ipakadak pa kini Nanang. Barang kayat na. Pangasim Daniel. Ora iti sirok ti lamay saan ti pagturuga. Anya? Good morning, Ma'am Lani. Good morning, ma, Trisha. Oh, nagsapa ka nga umay aglaba. May mayat ti masapa, ma'am. Tapno mamagaan ti labak. Husto ka. Ang agkape kapay, nasapa pa'y unay. Siya kunti mang timpla. Ala, nakababain, ma'am. Siya kumalatan. Ala, agtugaw ka kadilatan dita. Ha? Ato yun ti kapem. Agyamanak, ma'am. Igaed mo ti agadal. Tapno makalpas kan tumat iti adal mo. Wan, ma'am. Talaga kasta ti aramidag. Nagnakam akon. Jakon kaya ti agulit manan iti first year high school. Narik na akon ti kinarigat ti biyag. No awan na talga da pagsapulan. Naamiris ko itan ti kanayon nga ibaga da tatang kananang ko. Husto ka, Trisha. Agagat ka, tapno ada kwartam. Di mo tultuladan ni Gabriel, akabailan na pa'y alokwan ti inana. No kasta, naamuan yu ti panangluko na kaninana Salome, ma'am. Wen, damdamagan ngamin ni Malang Salome no kaano kano ti deadline ti project yo. Imbagak nga awan. Iso aday jay, nabisto. Iso addi mo tultuladan ti arami day jay a Gabriel. Wen, ma'am. O sige nga, Rod. Irugi kon ti aglaba. Nasayata na sabat ka dito'y dalan, Gabriel. Apay ka di man nanangkal. Sa dino tinaggapwam. Di talangan kan. Apay ka di masapo lang maamon nyo. Ay na, no anak kalakuma. Ang mga no nakabilkan. Apay ka di Uncle Sandro. Anya ka di man yung tibasol ko kada kayo. No kanyak, awan. Ngam iti inam, dakal. Di yung amin bibiyangan ti biyag mi kaninanang Uncle. Ay na, talaga natangsit kanya. Ay, sapay lakuma. Tadi mo to pagbabaw yan, tikas to yung araramidam. Ala, agawid kan. Kaasyam mati inam nga agsangsangit. Gapo, tadi nakamasapulan. Ha? Ay, nakusta. Mabalin ko ti agawin. Sigurado adi na kung ungtan ni nanang. Palabasan naman ang tikas dingay naramit ka. Oh, apay ana pa ulimak ka. Maasyan ka kadimat laang iti inam. Adula amin nga ibagbagayo mo, Uncle. Na, Panawan kayo kid din. ay, talaga abastos day tanga ubing ah. Ay, kaano nga taaya nga agnakaw? Ni Nana Salome, matday ta masabat ko. Nga, apay ang kaslagsang sangit.
Nana Salome! Sa dino ti papanan niyo? Sapsapulat nga ron ni Gabriel nga anak ko, balasang ko. Di mo lang ka di nakit-kita. Pasensya kayo, Nana. Ngam, Jack mat nakikita ni Gabriel. Apay ngamin, anya tinapasama. Nalabit ang nagpasugnod. Naamwak ngamin asaan apod no nga da project yu di pagadalan. Kinasarita klaan mo't. Nagpimanaw kit din asaan ang nagpagpakada. Anyan ni Gabriel? Inkuri naman ang tikas dyan nga ugali na. Huwag nga ron balasang ko. Ay, sige nga ron, panawan ka pa'y dito'y. Inakpay sa pulan ni Gabriel. Sige lang, Nana. Bayan nyo. No makitak ni Gabriel, ibagak nga agawidan. Agyaman na, Tricia, balasang ko. Pudno ka diti ko na, Marimar ka. Nakitam a kinasarita ni Manong Sandro, ti anak ko. Wen Mare, kat nalabit ang agawidan dayjay. Inka kitaan ni balayaw. Ay, sige nga, Rod Mare. Inakpay kitaan ti anak ko sakbay nga agsubliak dito'y laundry shop. Sige, Maray. Siya kung ti makaamo amang ibagakan ni Madam no saludsudan na ka. Gabriel, anak ko, ada ka mat gayam nga agpaiso diti balay. Sa dino ka diti napnapanam, pinagdandanagnak. Kung tanda ka din, Nanang? Saanen? Kan may saan ka matkat at talaga nga ungtan. Kaya't kalaang abagbagaan. Madingamin ti naramid mo. Ano kasta, pumanawak mo lang. Sandak gayam nga ipatpatag. Saan apod no day ta anak ko? Ala, saan ta napagsaritaan day ta banag? Basta di kan pumampanaw diti balay. Madanagan ak namin no saan ka makita. Ayan dyan na laing nga anak mo, ading ko. Ada iji silid na manong, nakaturog. Madlaw anapuyatan. Baybayak pala ang nga maturog. Sana balit nakaluto akon iti kanan na. Inakpa ag trabaho. Sigurado ngamin nga ururayod akong dagiti kakadwak iji laundry shop. Ay, anyan ading ko. Isu amarmarwam di anak mo, gaputa pampanoy nuyam matimading aramid na. Ung tamat ngamin tapno agnakaw. Diyak namin kaya't agumura kanyak, manong. Ngambagbag ak mo ti Gabriel. Kan mang namnama ak nga agbalbaliw tumatlaang. Agnakam tumatla siguro. Ngata, Diyak namin kaya't nga agsakit tinakam na kanyak, manong. Napatag-unay kanyak ti anak ko. amok dahi ta ading ko. Ngam ni nga ta Gabriel, ipatpatag na ka nga tamat nga inana. Ay, uwan, manong. Awan duado iti dayta. Iso adimon ungtan ti anak ko, manong. Ang mga noog talaw tumanen. Mala, panawan kan ditoy. Tama pa na kun iti trabaho. Magawidak matlangan. Ang mga numaong takpay ti anak mo, nudyak makapagtagpal. Nagmayatag paangin dito sirok ti kayo. Nagmayat matan ti kukuya-kuyam dito'y sirok ti kayo, Gabriel. Apay, nalpas mo ka din dagiti assignments tayo. Agre-relax ka. Adaya mo't homeworks tayo. Awan mo't sana ya. Adda, iso nga yung karamidanan. Tapno pumasaka matan iti first year high school. Di ka man makibibiyang. Ala, panawanak dito eh. Aramidak to day dyan ton magagadak. Gamno ita, masadutak. Anya? Ay, panawan ka man lang. Awan pa'y ganas ang makisarita kan ka. Ala, pumanaw kan. Aday ta, nakasweldon dagiti kakadwam Salome. Pasensya ka, gaputawan pa'y masweldom. Nga mabalin mo matlata ti bumali no kayat mo. Sana bali. Mao din ita nga aldaw ti panangikarom kadagiti in advance mo asweldom. Agyaman na kada kayo, Madam Pasita. Nakasaysaya at kayo lata kanyak, nga uray na laingak abumali. Wan gaputa na sayahat kamot a tao. O anya, ag-advance ka kadimanan. Uray saan pa'y, Madam? Mabali nga inton bigatlatan. San abalit adapay matbagas mi. Makamu ka nga rod. Ala,
Ibagam lang kanyak no anya ti maitulong ko. Agyaman ak, madam. Sige nga, Rod. Agpakada ak matan. Agawid akon. Sige, aganad ka, itidalan mo. Agyaman ak unay, Madam Pasita. Anyan ti Kastoy Gabriel. Saan ka manen ang nakapasa iti first year high school? Anya laangan ti aramidag kan ka. Awan mo't ngamin si seryoso mga agaday. Pasensya ka na nang. Talaga, Jack, may ulo ti agadal. Sumardeng ak langan. Jack, kayatin ti agadal. Anya laangan ti masakbayam no kasta anak ko. Anya! Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasabat ni Sandro ni Gabriel itidalan, kat binagbagaan na daytoy. Ngam natangsit ni Gabriel asimong bat, kat nakunana pay, adi na kuman idabibyangan iti inana. Saan nga rod nga inggaan ni Gabriel ti panagadal na, isuasaan manen ang nakapasa iti first year high school. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anyan ti Kastoy Gabriel, anak ko. Saan ka manan ang nakapasa iti first year high school? Anya laang ti aramidag kan ka. Awan mo't ngamin si seryoswam nga agadal. Pasensya ka na nang. Talaga, Jack, may ulo ti agadal. Sumardeng ak langan. Jack, kayatin ti agadal na nang. Anya laang ti masakbayam no kasta. Anya! Pasensya ka talaga, nanang. Jack, kayatin ti agadal. Nasakit la ti ulok no ipilit ko pa ilang dahita nga adal-adal dita. Ngam anya nga rod ita ti kayat mo nga aramidan. Saan ka nga agbyag no awan na talgad a pagbirukam? Sigurado kastoy kan tumat la kanyak makitagtagad la ang iti kompompormi tapno agbyag ka. Makita mo ti kasta unay arigat ti biyag tayo. Nalabit ano si bibiyag pa'y kumati amam. Saan tayo pumabot nga agrigat iti kastoy? Diyan mo na nang. Agpanunutak pa'y. Ang na ita. Talaga, Jack, pa'y la kayo ti agadal. Nakapasa ka mat gayam, Daniel. Ag-moving up ka mat nga roditan. Congrats. Maragsakan nakparakan ka. Agyaman Tricia. Ngam, Jack kumamatan kaya ti agtuloy nga agadal. Makapabanog. Makapasakit iti ulo. Naimbagpay ka ni Gabriel. Saan na nakapasa? Anya? Imbagpay ka ni Gabriel, kunam? Apay, kayat mo ka di manan ti bumagsak? Saan matkit di? Mga no pang urin ako ni tatang ko no saanak pa ilang makapasa ita. Kanyamay. Diyan kong sumrok intong bigat. Bagsakak mo't lang. Ay, sayang. Di mo mat ngamin igaad tinagadal. Di ag-moving up tayo kumaamin ita. Nasayat mo't kit di. No saan nakapimasa. Adda pambarko ko ni nanang tapno di na kong pilitin nga agadal. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, Gabriel. Apay adi mo matan ipas nagti agadal. Jack nga rod may ulo. Dakailatan ka ni Daniel ti agtuloy. Agsangsangit ka mat, Salome. Apay ka di manan. Ada ka di manan parikot mo. Ibagam laeng bareng makatulong ak. Ay na, Madam Pasita. Itay pa'y nga agsangsangit ni Salome. Diyak mo mapasardengan. Da kayo man nga agpaiso ti makisarita. Barang agsardeng matan nga agsangsangit. Anya ka di ti parikot mo, Salome.
Apay, kasapulam ka di man di kwarta a pagbayad ti anak mo, iji pagadalan. Ay, saan, madam? Nga maladingitan lang amin. Nabagsak man ti anak ko iti first year high school. Namin anon nga inikanda iti gundaway. Di namot lata aramidan ti rumbang. Diyakon amunoan niya ti aramida. Namin ano daytan. Nalabit at talaga adinan mayulo ti agadal. Damagam kit dino kayat nan ti agtrabaho. Alaaglangan nga agtrabaho dito paglalabaan tayo. Salome, anya dyan nadamag ko. Nga, anya, manong. Maipapan itinalaing nga anak mo. Pudno ka de, abagsak manin. Wan manong Sandro. Saan man ang apimma sa iti first year high school? Una yan. Di naman la ipatag dagiti sakripisyo para kan kuana. Di na pulos igaad ti panagadal na. Tapno makapasa kumamalt. Diyak man amuno niya ti aday ti panunot na manong. Mas daawak laang. Gaputa saan mo't asigod akas jay ti aramid na. Sigod mo't anagagat nga agadal idi ubing pay. Nalabit na ibarkada iso akas jay. Kan maysa, itultulok mo mat ngamin nga aramiden na latta ti kay kayat na. Di mo mat ngamin maiturad atub ngaran dagiti made nga aramiden na. Nung amin mabalbalin manong, diyak kayat apasakitan ti anak ko. Kayat ko akanayon amarik na ti kinapatag na kanya. Ay, nahangam kita mat ati nagbalin abungan na. Nagbalin asukir ti anak mo. Anyalangan nga iti masakbayan na. No saan ang makaadal? Kaya't kung nga ituloy ti agadal nanang. Anya ti kunam anak ko, ulitam man. Kaya't kung nga ituloy ti agadal kunak. Ay na, maragsakan ak amakangag iti dayta. Mala, ingkanton agpa-enroll iti high school inton bigat. Saan dito iti kaya't ko apagadalan nanang? Sa dino nga rod. Iti sentro. Mabainak dito eh. Sigurado ani manin Madam Lani ti agbalin na teacher ko. Kantsawan dak to dagiti kakalugaran tayo. Angam kasano. Awan ba't kabagyan tayo ijay? Pagbordingak Mga nudyak kabailan abayadan ti pagkasiraam anak ko. Sigurado anangina ti maabangan iji sentro. Isaldayo pa lang to'y dagakin balay tayo nanang. Dayta, katno kaya't kyo makaturpusak. Anya, kayat ti anak mo nga isaldam ti dagaken balayaw tapno agadal manen kunam? Wan marimarga. Ijay ngamin kano sentro ti kayat na sumrakan. Nga mariribukan nak. Amang ano saan nan tumanan nga igaad ti agadal. Amang ano jaktun mabawi ti kakaiso na adagaken balay mino bilang. Dayta nga rod ket. Iso a panunutan pa no isaldam ti balay ken dagayaw wenno saan. Kasarita man na imbag ti anak mo. Saan a bareng-bareng ti kidkidawen na itaken ka? Wan mare, talaga akas ta ti aramidag. Diyak kayat amapukaw ti kakaiso na apundar mi iti daydi gardo nga asawa. Nagbayag matanti ko na mapantay jay sentro, Gabriel. Matagtakaan ako nga gururay. Di mon samot kabalanan na diskartyan ni nanang mo ita. Kimapoy ka din. Naguray ka kadilaeng. Dandanin Daniel. Mapanak kampay di agadal agi sentro. Tapno itad ni nanang tinakil akwarta abus-busak. Ayos ti diskarte mga pare Gabriel. O sige, no mapasamak to na ita. Sumardengak matin nga agadal. Sumuro takton kan ka. Ayos Kasta man tikat ko. Talaga agayem na. Mayat no kasta. Adlan tumadlakad kadwak agi sentro no bilang. Agbiag tanto anaragsak ijay. Kumusta kan, Tricia? Ma'am Lani? Apay nga da kayo dito'y third year ita. Jack na ibagaken ka, idimay ka naglaba ijay balay. Hangam siyak itante agbalin amay sa kadagiti teacher yu dito eh. Na-promote Tricia. Nasayaat no kasta, ma'am.
May mayat no adda kayo dito eh. Adda man ang pagpatulungak no adda jak maawatan kadagiti leksyon mi. Awan parikot iti dayta. Awan ka din damag mo kan ni Gabriel? Talaga ka di asaan na nagadal? Saanan, ma'am? Di na kanu mayulo ti agadal. Saan na pud no dayta? Addalaing ni Gabriel. Ngem ti sadot na ngamin ti patpaturayan na. Adoy ti kape Manong Sandro, agkape kakabayatan ti panagsarsarita ta. Ket agyamanak, tapin at gam ti awis ko itaken ka. Napatag namin ti ibagak. Ang yamanak iti kape, hading ko. Yung mapay ka day. Anda ka di manan inaramid amade ti kaanakak. Ay, awan Manong. Ngem kinasarita nak ni Gabriel. Adakid kidawan na kanyak. Mariribukan nak no patga ko no saan. Ngem no jak mo't patgan. Awan mo't amo ka pangalak iti busbusan na nga agadal manen. Ne. Kan nga ti kayat mo asawon. Kasano ko mga awan pangalaam. Idinto ta adda matrabahom. Kan may sa libre ti high school dito oy. Allowance na langan ti ited mo. Awan ko mati parikot no dito iti pagadalan ni Gabriel. Ngem saan mo't? Ijay ka no sentro. Gapo ta mabain ka nun kadagiti kaadalan da. Anya. Ne. Apay ba't akasta ti kayat na? Amo na mo't amaringrigatan kayo iti biyag. Ita. Kasta pa'y ti kayat na. Kayat ko ngamin amakalpas ti anak ko Manong. Iso at tulungan nak. Isaldami laang ti balay mi. Aramidag ti kastay. Tapno makaadal ti anak ko. Sa dino ti papananiyo, Gabriel, Daniel, malaman na Adda kayo pa ilaang dito'y sentro? Andalamapan mi gatangan. Talaga pumimpintas ka man niya. Nang runa, naka-uniform ka pa eh. Anya? Di nakman pasablugan, Gabriel. Ala, intayo pa'y agmerienda dita abanda. Adamat kortak dito eh. Agpaiso? Saan mi nga mo timang pa iti grasya? Ala, intayo nga rudan. Pambaran tayo nga agkikinumusta. Medyo nabayag mat basitan aditay nakapag-iin ni storya akas iti sigod. Hintay nga Roden. Tapno saan adito'y dalang ti pagtaktakderan tayo. Inakon mamlani, nakupin kong dagiti linabaak. Da kayon tulatan ti mangisimpa. Agyaman akunay kan ka, Trisha. Mabit lang, Ited ko titangdan mo. Adoy. Agyaman ak unay, ma'am. Ayun gayam. Amoyo, nakitak da Daniel kan Gabriel idikalman. Adada ijay sentro. Kat, kumusta damot tamay? Itimot nga minang kabang-ibang nga ilit tinagadalan ni Daniel. Dinan kayat dito eh. Mabain ka no nga minan dito'y lugar tayo, ma'am. Amo na makantsawan no dito'y nga agadal. Ngam ni Gabriel, ada imbaga na kanyak. Anya? Kaya't na kano nga ituloy ti panagadal na, ma'am. Ngam, ijay kano sentro. Kaya't na kano ti agkasera. Gabriel, naimbag nga aldaw mo. Mabalin ka di ti sumarongkar? Sa anak ka di ama kasi nga? Da kayo gaya ma'am. Naimbagbat nga daw yaw. Kat mabalin lata ma'am. Ala, umunod kayo. Agsasarita tayo. Agyaman at Gabriel. Napatag namin ti gagarak. Iso anak ka umaya. Agtugaw kayo pa ma'am. Tayo nakmangalay ti merienda. Saan kan nga agtaktak pa'y, iho? Agtugaw ka kitdi. Kaya't ka makasarita maipapan iti panagadal mo. Apay, talaga ka di adimon kaya't ti agtuloy nga agadal? No dito'y. Saan na talaga ma'am. Sigurado akaasyak iti kantsaw. Ngam anya ti kayat mo. Sa dino nga ron ti kayat mo apagadalan. Ijay ko masintro ma'am. Naimimbag ijay. Tawan makamam mo kanya. Angam sigurado ang marigatan ni nanang mo.
Sigurado ngamin nga agkasera ka, no ijay nga agadal ka. Adamot high school dito lugar tayo. Baybay no anyaman ti maibagadakan ka. Tinapatag kat makaadal ka. Ano nakibiyang mo da ito maestra? Gabriel? Adda ka di ibagbagang? Ay kwa, awan ma'am. Basta jakon kahit ti agadal dito ayan tayo. Naibagakon ka ni nanang dayta. Sige, sikati makaam mo. Sapay la ko mga rod, ta igaud mon ti agadal, numatongpal ti kayat mo. Maasyan ka kumamat, iti inham. Anya ka diti ko nam anapatag nga ibagam kanyak sa lume. Apay anas kan nga imadayuta ka dagiti kakadom nga aglablaba. Gaputa may sa sikreto daytoy madam. Kat numabalin, jak pay lakayat ama amwanda. Anya nga minday ta. Ngala, ibagamon. Barang kabaulak nga ipaay. Amo ka kabailam madam. Iso asika tinapanunot ko nga inasitgan. Ala nga rodan, ibagam. Anya ti amom, no makatulong kan ka. Madam Pasita, mabalin ka di? Asika laangan ti mangsalda iti dagaken balay mi. Anya? Ne, apa yun sa lume? Anya ti mapampanunot mo? Apay nga isaldam matan ti dagakan balayo. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan lata nakapasa iti first year high school ni Gabriel. Banag, anagladingitan unay ti inana. Nagtultuloy mat ti panagbalin ang working student ni Tricia. Tapno adabusbuson na nga agadal. Iti may sangal daw, adda kinid daw ni Nana Salome kan ni Madam Pasita nga amuda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Madam Pasita, mabalin ka di asika ti mangsalda iti dagaken balay mi. Anya? Ne, apa yun, Salome? Anya ti mapampanunot mo? Apay nga isaldam matan ti dagakan balayo. Diyak kumakayat nga aramidan ti kastoy, madam. Ngam kayat ko lang amin unay amakalpas iti panag-adal ti anak ko. Uray agpatinggalang iti 4th year high school. Nga mapay amasapol nga isaldam ti sanikwayo. Nang runa ti balayo. Sa dino nga ti pagnaagdan yun bilang. Dakkel ngamin agatad ti kasapulan ti anak ko, madam. Ijay sentro ti kayat na pagtuluyan. Agkasera, gaputa adayo matunay dito lugar tayo. Numinalam nga agawid. Salome, kayat ka atulungan. Mabalin kumat ket di asaldaan ti dagakan balayo. Ngam, kasanunton, sa dino ti pagyanam. Sakton ti mga ramid iti pamuspusan, tapno adda pagyanak, madam. Pangaasim ko tapat ganak iti dayto akid kidawaken ka. Uray inutag nga isubli ti kwarta apang isaldaak. Patsak nga igauden ti anak ko ti agadal. Bareng makalpas tumot laeng, aging ga iti kolehyo. Unay kan, Salome, ading ko. Naluk ng unay ngamin ti pusom iti dayjeng anak mo. Insaldam kit din ti kakaisuna sa nikwayo iti day di asawam. Apay,
Panagkunam ka day, kat igad ni Gabriel ti panagadal na. Hawan, ay, Agtaler ka kiti anak ko, Manong. Nagkarikanyak sakbay anapan iti sentro. Igaad na kanu ti agadal, gaputa maasyanan kanya. ay, jak amaw. Ngam saan akasta ti marikriknak. Amangan kid din wag bulbulak-bula ang dayjay nga ubeng. Iso akayat na ijay. Ikan tayo kumay ti gundaway ni Gabriel, Manong. Ang mga nupod nung agbalbaliwan. Baron igaad na batan ti agadal. Ano sandak kumapayla ang akabalay. Uray, kuskus sila panak ni ipagdalhin. Nagmayat gayam ti kastoy abiyag, Daniel. Nagmayat ti aginom iti abo nga arak. Wen Gabriel, mga yabak pa iti babae, table ta. Masapol nga damat ka table ta dito ya. Sige, mangyap ka. Ado ti kwartak. Siyak ti makamu. Rumbang lang nga. Naglagi pa, akinaduaan ka lang dito yung sentro. Hindi kag tanag. Enjoy life lata. Manumot na bulan, sipod na panagadal ni Gabriel nga anak mo ijay sentro, Mari Salome. Si marungkar ka din kan ka. Saan pa nga Mare? Kailiw kumutan ti anak ko. Awan mo't ngamin kwartak amapan mang sarungkar kan kuana. Kasano nga, Ben? It-ited mo maamin latan ti sapul mo iti anak mo. E dito tagistay impabalon mo amin ti kwarta anang isalda am iti dagakan balayaw. Agkaraawag mo't ngamin nga awanan usaran na. Nagngingina ka no ngamin unay dagiti magatang ijay. Masapul amaamuam mo tipod no akasasaad na ijay, Mare eh. Pasensya ka na. Atapag kaluklukon na kanti anak mo. Ha? Imposible yan na ibus ng ti kwarta no awan sa balay nga aramidan na. Umay kan, Daniel. Aginom tamanan. Ado ti arak kan pulutan aginatang ko. Ay wala Gabriel, nagmayatan ti kastoy. Apag-ring talaeng, aginom ka nagpulutan tamanan. Iso nga ro da bumangon kanitan. Aginom ko nagpulutan tamanan. Abay, ado ka di peti kwartam. Apay nagadulat ta tikat gatangam nga bastota. Medyo pasitan. Ang awagak tumanan ni nanang tay bagak nga ado dagiti ka sa pulak. Ibagak nga ado dagiti ipagpagatang da iti pagadalan kang paidi. Nalaing ka talaga dumiskarte, Gabriel. Saludo akin ka. Studitan, oh my God. Agur-urayan ti isyat ta. Apay nga ay Salome, ading ko. Di na kamatla malagi pan asarungkaran ti anak mo. Nalabit ama kumikom laang Manong. Ngam kanayon mo't ket di nga awagan nak. Di mo kaluban ti mading aramiden ti anak mo. Manong Sandro. Amukmat kay. Awagan nakalaang ti anak mo no agipawit ka iti kwarta. Saan ka de? Ado lang amin kano ti masapul da iti pagadalan da Manong. Ay na, ngam panunutem kumamat Nagdakal ti impawit mo a kwarta kan kuana. Naibusan na dagaws. Awan pahin mabatbati kan ka. Ultimo sweldo, ipatulod mo amin kan kuana. Naimbag tanadanon kayo dito'y balay da tata Sandro, Nana Salome. Ada na patig nga ibagak. Anya ka di day Tricia, balasang ko. Kuang amin, Nana. Diyak amo no kasano nga ibagak kada kayo daytoy. Sigurado nga min na masakitan kayo. Anya nga min day taya. Sige, ibagamlat ta, balasang ko. Ada nga min na amuak. May papan ka ni Gabriel, Nana. Naibaga ni Ma'am Lani kanya kay di kalman. Iso ko makanuti umay mangibaga kada kayo. Nga makumikom ka no ngamin. Anya ka di day ta. Ibagam ko man. Madanagan akon. Gaputa mga no maipapan iti anak ko ti kayat mo nga ibaga. Pasensya kayo, Nana. Ngam talaga amay papan ka ni Gabriel ti kayat ko nga ibaga. Masapul amaamuan niyo. Asaan apod no nga agad-adal ija sentro. Agbulbulakbol kan agin enjoy dalaang ka ni Daniel. Anya, ang
Kasano na amuam na itabalasan ko? Linuko na kadimanan ti anak ko. Kasano na amuan nyo asaan gayam nga agad-adal ti anak ko, madam? Ijay pagadala ni Jay sentro tinakapasamakan na. Nalagip ko akinita tinagan ni Gabriel ijay. Ngam nakla atak. Gaputaawan nakalista ag Gabriel Morales ijay. Una yun no kasta. Linuko naklagayam ti anak ko. Tinasayaat, personal amapan kayo ijay. Manang Salome. Panagnagan nyo ti amin. Anya ti amoyo. Amangan mo't no iti private school ti ayan na nga agad-adan. Ay, jackpot yun na ita, madam. Ijay National High School ti kunana nag-enrollan na. Kat no awan gayam nagan na ijay. Nalabit asan apod no nga agad-adal ti anak ko, Madam Lani. Una yan no bilang rinukunak manan ti anak ko. Sapay insalda kon ti kakaisuna sa ni Kwame. Kasano pa'y amabawik na ijay. Gusto day ta na panagsangsangit mo, Mari Salome. Panagnakampay no pudno tinaamuam. Mapantay jay syudad, kat kasaritam ti anak mo. Ay, kaslag kapsuta kiti kas di na amuak, Mari. Diyak ni namnama kabaalan nak manan alukwan ni Gabriel. Ay, masyanak matkin ka, Mare. Ngam awan mo't maramidak. Apay mo't nga minakasjay ti naramid ti anak mo. Awan amo ka nagkuranga kiti anak ko. Ngam apay ang nagbali na sukir. Kanatangkan ti ulo na. Daniel! Daniel! Sa dino ti ayan mo? Pwede ka sumungbat! Diyos ka. Apay nga awan ni Daniel ito daw me. Napanan na nga ta. Awan mo talaga iti kawas na. Pinanawan na ka din. Sapay awan ng kwartak. Adda na ibati asurat iti lamisan. Basag man. Pasensya kan. Ngampim manawa kundita. Nalabit ang nakaawid akton iti balay mi apaman amabasam ti surat ko. Amok anaibusen ti kwartam. Jak gayam kabaalan ti agbyag asisyak. Kasapulak gayam ti pamilyak. Addaken kan no anya ti aramidam. Pay nga itapay ang pinanawanak ni Daniel. Sino pa'y tikadwak? Awanan kwartak. Ultimo pagplitik nga gawid katawan. Anya nga teramidak itan. Pakawanan dak nanang. No nagulbudak kada kayo. Sana po no nagadalak. Apay ang naramid mo ti kastoy kanya, Gabriel. Amom ka di adara kan lingat mi ti day di amam ti pinagpuunan mi. Tapno magatang mi ti daga kan balay tayo. Ngamgaputa nagkari ka nga igaad mo ti agadal. Ingkedemak nga insalda. Kasano pa'y ita mapasubli ta day jay? Kasano? Agbabawi hak. Gapo itikas di nga naramid ko nanang. Ngamikarik. Bumawi hak nanang. Ikandak iti mo di agundaway. Siyak to timang saka iti naisalda sa ni kwa tayo. Tsaka mo, Gabriel. Gamawanan maramidak. Panagkunakat na ipaay ko aminen. Makaamu ka noon niya ti kayat mo nga aramiden. Total, natangkan ba't lang ti ulong. Pakawanandak ko mananang. Ulitak. Ikandak pa iti maudi agundaway. Agadala ko na talaga. Tap na mapasublik to ti balay kang daga tayo. Diyak amo ti sawak ita. Ala, ingkay sagana amin ang dagiti gamit mo. Tagawid tan. Awanan pagbayad ko dito'y kaseram. Ay na, kung natupay kag.
Linuko na kalaang ti awanan bain nga anak mo. Ay na, no siya kalaang ti amana, dinusak ko man. Nagsakit man. Tsak amuno niya launay ti pagkaskas jayan na. Ngambay amon, saan mo nadangran? Total, awan mo't laang ang dengdenggan na. Makaamon iti biyag na. Ne, anya ti kayat mo asawan? Makaamon iti biyag na. Gaputa saan kun apagadalan. Amangan no ibagbagam manan ti kasta. Ngam itad muntuman amin ang abirok mo kan kuana. Saan itan manong? Makamon iti biyag na. Gaputawan mo't ipangpangag na apulos. Naimbag abigat mo, Madam Lani. Mabalin ka ding agsarita ta. Sika ka di dayta, Gabriel. Nagkutong kan ngimisit ka matan. Uwan, ma'am. Nagtrabaho ak namin iji garden. Kabayatan asa anak pa yan naka-enroll. Kaya't mo asawan, agadal ka manan. No, mabalin ma'am. Mabalin apay kit din asaan. Agenrol kan, gaputa brigadan itaalawas. Sigurado, maragsakan ni nanang mo no maamuan na dayta. Sapay la ka mo talag ni nanang kanyak, ma'am. Ngamin, napasakitak iti husto iti kalabas. Basta agadal ka anaimbag. Ipakitam kan kuana anagbalbaliw kan. Uwan, ma'am. Kahit no, adan to pan na kay karik. Agpaayak, kas libraryan iti pagadalan. Tapno adan na yun ti allowance ko. Nasaya at dayta akapanunutam. Ngamno ita, agenrol ka pa'y. Ingka itan, gaputa ang mga numaawanan ka iti islat. Uwan, ma'am. Katagyaman akmanan iti panagtalakyo kanyak. Pudno nga agad adalak, Uncle. Narabyanak. Tanapaanak pa'y ngamin iti ayan ti may sa sideline ko. Naimbaglaan na yun ti allowance ko ti masweldok. Kasta. Manong nga tamat abulan ang maanusam ti agpamarang, Gabriel. Sana nga agpampamarang, Uncle. Maawatan kayo no awanan panagtalakyo kanyak. Dahito na ti may bagak. Ikarkarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Ken ikarkarigatak ang mabawi ti sanikwami nga naisalda ni nanang. Kahit sapay la kuma, tamatong palmunto dayta. Gaputa di mo mat inikan pateg, dagiti amin a panagsakripisyo ti inam para kan ka. Ikarkarigatak, Uncle. Kat sapay la kuma. Tatarabayan nak ti Diyos. Amo na ang nagbabawi akong dagiti dakas nga inararamin ko iti kalabas. Isong aure marigrigatan nak. Ananusak. Masapol ang makabawi ak kaninanang. Matakderan nga ta ni Gabriel, dagiti Karina. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serya tayo ita alawas na pauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, insalda ni Nana Salome ti daga kan balayda. Tapno mapatgan na tikid daw ti anak na, ama panagadal ije sentro. Ngam saan atinungpal ti anak na ti Karina. Iti may sangal daw, simmarungkar da Nana Salome kan Nana Marga iti kasera ni Gabriel. Kat dita, naduktalan da asaan gaya mga agad-adal ti baro. Nagawid da nga rod, analpay ti abaga ni Nana Salome. Iti panagsarita da Tata Sandro kan Gabriel. Adda na ibaga ti baro, iti ulitid na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan.
Manungatamat abulan ang maanusam ti agpamarang, Gabriel. Saan nakagpampamarang, angkal? Ngam maawatan kayo, no awanan pa nagtalak yung kanya. Ngam dahil iti may bagak. Ikarkarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Ken ikarkarigatak met amabawi ti sanikwami ana isalda ni nanang gapo kanyak. Sapay la kuma, tamatong palmuday ta. Gapo, tadi mo matinikan pateg dagiti amen a panagsakripisyo ti inam para kan ka. Ikarkarigatak, angkal. Ket sapay la kuma, tatarabayan nak ti Diyos. Amuna nagbabawiyakon dagiti dakes ngay nararamid ko iti kalabas. Isu nga oray marigregatan nak. Ananusak, angkal. Masapula makabawiyak ka ni nanang. Urnusam ti biyag mo, kaanakan. Ita, tasaan pa'y anala daw ti amen. Talaga takalan tinagbaliwam, Gabriel. Napasnag kay tan nga agadal. Kanayon ka pa yan dito'y library. Talaga napas na ka, Tricia. Naibagkan ka. Gapot agturpos kanton iti high school. Madanon mong tumat Wala, panawan ka pa dito'y. Ituloy mo pa iti agbasa iti libro. Ay, ungayam. Noon ta ka sa pulam a libro. Ibagam kanyak ta sa pulag. No kasta? Sikat ti librarian ita? Tricia. Isupay ti tangdan ko. Ayos day ta, Gabriel. Ituloy mo tinasayat nga ugalim. Masapula, Tricia. Amangan no, di naktukayat no bilang. Anya? Loko ka, Gabriel. Panawan ka man laangan dito'y. Oh, apay an naka-uniform ka manan, Gabriel. Sana may bagay kan ka. Agad adala kami ng Daniel. Anya? Angam, sika. Di mo intuloy tinagadal? Awanan dahin tayo ti bukabularyok. Apay kuma, parigatak pa lang ti bagik ngay. Namiris ko ngamin na nasaysaya at matlang. Uray kaskas ano. Ket adda malpas ko. Dakkel ti atraso ko ni nanang. Diyak kayat ngagnanayon ang nasakit tinakam na kanya. No siya, awan dahi tahan. Nagmayatan ti biyag ko ita. Gaputas sumangpet amin ang masapol ko iti balay. Parigatak ka di pa lang ti bagik. Agpanunot ka, Daniel. Ornusong tibek mo. Kapayatan na di pa'y naladaw ti amin. Diyak kaya tagitang ibagbagam Oh my kakit di. Mapantaginom. Nabayagan dahi di na udi a panaginom ta. Naimbaglangan, tanaanos ti amo mi ani Madam Pasita. Umanugot latangag naid kami iti sinaldaan na abalay mi. Kahit agawit kayo nga ron ijay. Hawan manong. Or-orayak ni Gabriel, tapno matulungan nak amang impake kadagiti kawes kan kagawaan mi. Tapno makawaya kayo matandi ti balayo. Maawatak, basit ti balayo. Iso aditay makagaraw unay. Maawatak mat ni ipag, no apay akanayon ako silapan na. Pakibagam tulatan manong apim manaw kami dito'y balayo. Di kagdana agading ko. Patsek ang maawatan na katiipag mo. Ano marabiin ading ko? Ay, nalabit ang nagbulakbul manan ti anak mo. Iswasan pa'y asimang pa. Naimbagarabiyo nanang. Uncle Sandro. Pasensya kayo. No, nakainumak basita si Mang Pet. Pinilit naktumot ni Daniel nga ginong. Ang hindi yung panunutan ngagsubliak iti bishop nga ginong. Pinatgakla ni Daniel. Diyaga mo, makaamukan no anya ti kayat mo nga aramiden, Gabriel. Saan ka nga minan nga agpamarangpay? Ala, rumor ka. Kating ka aginom, wano agbartak. Pakawalandak ko man kadagiti na aramid ko iti kalabas nanang. Ipanagnak ko da kayo nagbalbaliw akon. Di mo alilawon ti inam, Gabriel. Kailalaam kumama ti panagsakripisyo ni nanang mo. Para kan ka, sipon ubing ka. Malagip mo ka de, idinakiapa ka. Kat uray la na iramraman anadangran ni nanang mo. Uy, Uncle. Isungarod nga ikarkar, igatak ti mga baruanan. Gapotamok nga aduuna yan ti saan anasaya at ngay nararamid ko.
Ikanda ko maiti gundaway amang ipanaknak iti dayta. Anya, kasta tinapasamak, Maray. Amangan ba't no pudno ang nagbalbaliwan ni Gabriel. Nalabi ta kasta. Ngam na mabalin. Diyak pa'y lakayat nga ipakita kan kwa na ti kinalok ng ti puso kas ina. Baybayan tayo pala ang agamiris iti husto ti anak ko. Barang dinantun subyan ti mading aramid na. Mala, sikat ti pakaamuno day ti kayat mo. Basta di mo matunay papasan ti bagay. Tanay, nagkutong kan, Maray. Nagrigat na ito'y para kanyak. Ngamamok, parte lata na ito'y ti panagsakripisyo para iti ipatpatag ko nga anak. Mala, Mare, gusto day ta pa nagladladingit mo. Amangan no makapadakas ken ka tinalabas apa nagladingit. Anya, sumardan kan nga agadal kunam, Gabriel? Wan Tricia. Panagkunakat awanan at talaga titalak ni nanang kanyak. Pumanawak dito lugar tayo. Padasak tigasat ko iti sa balya lugar. Awan samot ang sir-sirbi na iti panagsaksakribisyak. Tap na makaturpusak lang. Dayta ti saan mo nga aramidan? Sigurado ang marigatan ka. Anong samlatan no anya ti mangeg mo? Ipakitam anapudno kay ti panagbabawim. Anya ngay nga rod. Panunutam latan, aday ito iti bunga ti kinasukir mo iti kalabas. Ngamkit di. Itultuloy mo ti araramidam. Gaputan na pintas mat ti gagam mo. Agyaman ang iti balakad mo, Tricia. Sapay lang ko ma. Tama ba alak dagiti bunga ti kinasukir ko iti kalabas. Anya ka di ti paglidlidayam, Gabriel. Maksayan ti kinagwapom, numalmalday ka akasta. Kakaiso na ang nakapasakan iti first year high school ita-atawan. Nagngangato pa'y dagiti gradom. Rumbang kuma ang naragsak ka. Diyak ka mo, ma'am. Ang mariknak ngamin ita, dagiti bunga ti kinasukir ko iti kalabas. Di nakpayunay kasarsarita ni nanang. Puro pamabalaw pa ti mangmanggag ko ni Uncle Sandro. Gagangay laeng dagita. Tinapatag kat nagbalbaliw kan. Ipakitam kit di at talaga ang nagbaliw kan. Patsak adumteng tumatlaeng ti panawan, ang mapakawan na ka ni nanang mo. Kastamot ni Uncle mo, Sandro. Iso adi ka kumamaupupay, Gabriel. Agyaman ang iti pamagbagayo, ma'am. Awan na nyaman na. Kat maragsakan parakan ka. Kumusta kan Salome? Kumusta ti anak mo? Damag ko kat maudin atawon na iti kulay. Siguro, madam, ngamin, ijay mo tan syudad tinagtuluyan na. Di ako namuno pod nung agad adal wano saan. Saan ako namang namnama. Di akon kaya ti mapaay akas iti kalabas, madam. Maawatak tirik nam. Ngam, saan na kamot siguron alukon ti anak mo? Gaputan nakita mo ti panagpursigi na tapno makalpas iti sekundarya. Wen matket di, madam. Makitan to, nupod nung agturpos. Narigat ti mapaay manen. Sige lang, Gabriel. Mangan ka. Siyak ti makam mo. Mangan tayo dito eh. Tapno maturog tayong tulatan inton makadanon tayo ije kasera. Agyaman na ken Patricia. Sana bale. Siyak tumot inton sumarono. Pasensya ka pala kanyak ita. Sa anak ko maabulak-bul edi. Nakalpasak. Nagtrabaho akmat kumakaskan ka. Di mon panunutan dayta. Tinapatag itakat nagbalbaliw kan. Ala, mangan takit din. Tapno makaawid tamutan. Ako, umunakan tulatan nga agawid. Inak pa iti may sa sideline ko. Sana bale. Upat nga oras la dayjay. Kasta ka di. Sige nga, Rod. Umunaklatan nga agawid.
Ngam kita di mo unay abuswan ti salon at mo, Gabriel. Labiin, Salome, ating ko. Asino ay atipadpadaanam. Itay kapay lang atalyaw di tatawayaw. Kasangay ita ni Gabriel, Manong. Di na lang ata malagip ti aghawi ti tibalay. Anya, di mo papasampay lang di anak mo. Di munto pa'y una kasarsarita. Kasano ko mga ron nga agaway. Kinapudno na. Kailiw ko una yun ti anak ko, Manong. Alam kaya't ko amatunoy na ti arapap na. Babaan iti bukod na apamuspusan. Maawatak tirik na mading ko. Iswadi kan agliday. Dumtang tumot lang ti gundaway. Ang makadin na kan makitam ti anak mo. Anyamot ten. Nasik mo dito pagpagnak kita. Sapay lubat ti flashlight ko. Diyak po na makita ti pagnak. Di kagtig na iti dakas. Hold up daytoy. Itad mo amin kanyak akwartam, no di mo kaya timatay. Pangasim, di na ko madangran. Sige, itad ko amin na kwartakan ka. Itad ko, uray darakan lingat ko ti pinagpuunak iti daytoy. Adung pa'y lasaom. Itad mo kit ti kwartam, no di mo kaya timatay. Daniel, sika ka di dayta? Ha? Apay nga mamunak. No kasta, masapul agudasan ka. Pangasim kayam, di nakdangran. Siyak ni Gabriel. Anya? Sika? Wen, apay nga. Oh, ato'y tidaduma kwartam. Agarudok kan nga umadayo. Sakbay nga umasidagdag iti kakadwak. Darasam! Wen kayam, ang agbalbaliw kan, sakbay amaladaw ti Di amin. ka nagsaupay. Darasam ti umadayo. Umayin dagiti kakadwak. Sigurado ang maisagmak ka nung maabutan da ka. At iti danom, Gabriel. Uminom ka pa Kas kala nasukaan na si Mangpat. Agam anak, pasensya ka no nasingak ti turog mo, Tricia. Diyak mo tin naputan tinagtuktok iti ayan mo. Nakigtutak nga, Rod. Nang runa itay nakita ka. Apay ka di. Anyat na pasamak. Gistay na isagmaka kon. No di nakla na ilasin ni Daniel, amang ano pinatay na kon. Anya? Apay ko mga ramidan na kan katikasta. Kasano nagkita kayo ka ni Daniel? Nagkita kami ti dalan. Nalabit ano sa anak ko maanagbalbaliw. Nalabit nga agpada kami itan ka ni Daniel. Agpada kami kung mga huldaper. Anya? Ulitan man ti ko na. May saitan nga hold upper ni Daniel. Uwan, Tricia. Hold upper itan ni Daniel. Anya? Apay mata na nagbalinakas jay kadakas ti aramid ni Daniel. Sayang ti biyag na nung kasta. Sayang talaga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas na pauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas na pauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay mata nakas jay ti inaramid ni Daniel. Sayang ti masakbayan na. Uwan nga Rod. Masayang anak matun ko na. Ay, sayang ti masakbayan na. No saan pa'y lang agamiris. Wan nga, Rod. Alang nga, Rodan. Ingkaginanan. Ituloy tan tulangan ti agistorya inton bigat.
Rabiin, amangan numapuyat ka. Lipatan mo tikas jay na pasamak. Tinapatag, saan ka anay sagmak? Uwan, Tricia. Kunak no kanibong sa anak itayan. Naimbaga talaga ti Diyos. Tadi na intulok ang maisagmakak. Udno ka di day nga ibagbagam. Tricia, balasang ko. Di pa'y gistay na isagmakan ti anak ko no kasta. Wala na Salome. Imbaglakit din. Tariming bawlat ta ti panagpagayam da ni Daniel. Tano saan? Nalabit anay sagmak ko man ni Gabriel iti dayjay arabii. Kaasibot ti anak ko. Kaya't ko lang amin adinan to subyan, dagiti madi nga aramid na. Iso a pinapapasak. Panagkunak. Pudno ang nagbalbaliwan ni Gabriel, nana. Kaya't na ti makaturpos. Arapaap na nga isuntukan no ti mang subot iti naisalda adaga kan balayo. Sapay la ko mga rod. Tamatunoy tumutlaang ni Gabriel dagita nga arapaap na. Wen, nana. Patsak ang mapasamak to dayta. Agtalag kayo laang kankwana. Pudno ang nagbalbaliwan ti gayam ko. Anya ti aramidam dito'y malay, Gabriel. Agsarita ta, Daniel. Napatagtibagakan ka. Pangasim. Awan amo ti pamilyak may papan itikas jay nga aramid ko. Suminakan kadakwada. Sakbay maladaw ti amin. Saan anala ka ti bagbagam? Ala, pumanaw kan dito'y balay. Tamangan numakadlaw dananang. Sana nasaya tinasumok mo gayam. Maperdi ti masakbayam no di ka pelagpanunat. Saan anala ka nga ramidan day tangay bagbagam? Ang mga numasurutan dak dito'y. Kat iraman da ultimo ti pamilyak. Isu ajak mapatgan ti kidkid nawam. Ala, pumanaw ka kid din. Ngamin, uray siya kat mariribukanak. Jak amuno niya ti ramidak. Kinapudno na. Kaya't ko atalagan ti sumina kadakwada. Aday balakad kong aramidam. Kat sapay la ko ma. Tama ka panunot ka itinasayaat. Ay na, kapagis. Si Muko gayam ka dagiti pulis DJ a Daniel. Wen manong Sandro. Diyak la impagarop. Nakikapanggayam iti grupo dagiti hold-upper. Nakaamamak. Kasanon no na isagmak. Ewan nga raw. Nasaya at Mert. Ta nakapagpanunot kat si Muko. Ay, no saan lang ata nagbalbaliw ni Gabriel. Amangan, no naipadamutan iti gayem na. Wen nga rod manong. Agi amanak iti Diyos. Gaputan na ilisi ti anak ko iti pakaisagmakan na. Sigurado ka kadi, Gabriel Barok. Kaya't mon nga ited amin ti balansyo. Iti panangisaldayo iti balay kandagayo. Uwan, Madam Pasita. Tabarbarang mapakawanak ti inak. Aging nga ngamin itakat dinak pala kasarsarita. Impakitak mat kuanan, tinapod mo pa nagbalbaliw ko. Ipatpatag na kaunay ti inam, Barok. Ngala, yung mga rodan ti pangsakam iti solar kan balayo, tapno maitid kumatan ti igama ka titulo. Irigalom kaninanang mo ita akasangay na. Uwan, ma'am. Ti kayat ko, kat naragsak ti inak ita akasangay na. Ate, ma'am. Dahil ti envelope. Ada di tanti kwarta. Eksakto amin dahi ta, ma'am. Manang, ada isagot ko kada kayo ita akasangayo. Sabali lang dagiti makmakan nga umay to iluto da Tricia. Nga nagiti daduma agagayam mi. Awatan nyo dahito yung envelope. Happy birthday, nanang. Uray saan kan nga agtaktak anak ko. Amo mata sa anak ang mahilig iti kakasta. Pakawanandak, nanang. Pakawanandak mo nagbalinak asukir nga anak iti kalabas. Kailiw konti kinadungom nga ina. Adadag iti panawan. Nga amo kakasapulam ti mangandingay kan ka. Gaminturturad ko ti saan nga imasidag. Tapno saan mo asublian dagiti dakes. Kan madi nga aramid mo anak ko. Pakawanan nakmat. Gaputan nakipin natangkenaken ka.
Agyamanak ka na gisinanang. Tanasursurok ti tumakdar iti bukod ko asaka. Tapno magunod ko dagiti amin nga rapahap ko. Ita, adda na pinta sa panggadak. Ikarik, jak ipalubos nga agrigat ka, nanang. Apay nga agmatmatider kayo matlatan dito ay kadagiti kakadwam, Trisha balasang kaw. Sumrek kayo na. Intayawn. Tumulong akmat nga aglutaw kadagiti sagana ni Mari Salome ita kasangay na. Mabitlaang na Marga. Ngamin, napas nag-unay ti panagsarsarita da nga agina. Mabain kami sumrag. Ay na, intayo ki den. Saan tayo amag na dita? Umay kayo, magnatayaw iya kusina da. Ah? Ay, wala niya. Sige nga rodan na Marga. Intayon. Intayo agluto, tapno makapangantayon. Katwain balasang kaw. Adaw ti iluto tayo asagana ni Mari Salome. Ha? Si kakadinday ta Daniel, iho? Wen, Madam Principal. At ako makidawa kada kayo na mabalin. Maragsak anak. Gaputan nakarwar kamatlangan ije pagbaludan. Anya jay kunam akit daw. Kaya't ko kumangay tuloy ti panagadal ko, Madam. Mabalin ka di? Mabalin padasampay ti ag-exam kadagiti alternative learning. Anya ti amom. Ang mga ma-accelerate kan iti higher grade. Agyaman ako na, Madam. Agyaman ak iti panang tidyumanin kanyak iti gundaway ang makaadal. Apay ang nagadot impay saganam anak ko. Nagadupay at tao ti inawis mo. Tapno naragragsak tayo nga agrambak nanang. Saan nyo kadi akitaan ti karga ti envelope mo insagot ko kada kayo? Anya nga minday to'y aya. Mabalin ka di ang madamdaman ton ti panangkitak. Ita, nanang. Magagaran ako na mangipakita kada kayo iti linaon da itang envelope. Halaman laangan, itaag ko. Tay titulo da ito'y anak ko. Kaya't po asawan. Nasa kamon ka ni Madam Pasita. Uwan, nanang. Oh, Gabriel, anak ko. Agyaman ako, nay. Happy birthday, Nana Salome. Adda ka, Daniel. Wen manang, katkas ka ni Gabriel, mga barwanan matan ni Daniel. Kaya't namatan nga ituloy ti panagadal na. Husto ni Ma'am Lani, Nana Salome. Umapalak namin kini Gabriel agayam ko. Natalgay din ti trabaho na ita. Maragsakan ak para kan kabarok. Sapay la ko mata matunoy mo dagiti arapaak mo. Nanang, umay kayo. Ma'am Lani, Daniel, Madam Pasita. Intayon isya banda. Mangantayon. Nakasagana na gini pasagana para kaninanang itaakasangay na. Agay ayam mo tanda Tricia, dagiti kakadwana nagluto. Alahain tayo nga rudan. Makipagrambak kayo kada kami. Saan laeng at ikasangay ko tiramrambakan tayo. No di kat ti baligi ti kakaisuna. Kan ipatpatag ko nga anak. Kulaklakit din, no di yun mapasubli ti balay kan dagayo, Gabriel. Impagarup ko, no di mo matunoy ti kastoy apa nagbaligi. Tinarabay nakti apo, Uncle. Kanamok. At dalatamot ni nanang ang nakasagana amang tulong kanya. No bilang tadyakon kabaalan dagiti panubok. Ipatpatag na kaunay ti inam, Gabriel. Isu akas taunay ti liday na. Idi makita na asabalin adalan ti maturturong mao. Naimbag nga rota nakaamirisak, Uncle. Mga barwanan tayo amin, kaanakan. Sapay la kuma, tadimon sublian dagiti mading aramid mo iday. Nang runa ita, taadan mabalin mo iti biyag. Sana, Uncle. Ipasigurado kada kayo. Pagtalig na edek, anak kadiso dagiti sakak iti daga. Ala, ingkay manganan. Ingkay makilamisan kada nanang ija banda. Sige man nga ron barok. Tanay,
Mariknak mat tibisin ka. Ala, yung kamat makilamisahan kada Daniel ija banda. Ang mga numaunaan na ka, amang paayat ka ni Tricia. Magkapoy-kapoy ka. Jack kaya tangkal. Alangan na, inak iti ayan damang mangan. Makiabay akong kadakwada. Pasensya kan, noy talang ay bagak na ito eh. Jack ngamin kahit nga unaan nak ti sa bali. Anya ka diti kayat mo nga ibaga kanyak. Nagseryoso ka matan? Talaga seryoso ak. Itala maiturod ko. Nga ibaga da ito ikan ka. Mabuta nga kami ni Day. Nga mga numapir diti panaggagayam tayo. Anya nga minday taaya. Alakit din. Ibagamon. Amukon. Ang mga nukayat mo apagdatunan ni Trina kabsat ko. Awan parikot kanyak. Nawaya ka ang mga ramid iti dayta no iso ti kayat mo. Sana ni Trina ti kayat ko pagdatunan. No di kat sika. Anya? Pudno tinangag mo. Ayayatan ka unay. Kat sapay la ko ma. Tada ka imo dingak di tapuso. Ay na, kasla adayaw ang mapasamak. Imalagayam Tricia ti agbalin ang manugang mausalumay. Wan nga Rod Marga, jak la impagarup nga isuda ka ni Gabriel nga anak ko ti agkalaysa. Ngam naragsakak para kadakwada. Amok ngamin anatalgad to ti anak ko iti dan ni Tricia. Amok di dyan nga ubing, sipod kinaubing na. Nasingpet ni Tricia. Husto ka. Nasingpet lang nga rodan, nagagatpay. Nadiskarte iti biyag ako nada. Urayak lang makaluwa, Mare. Nagbalinbot lang ang anaornos ti biyag ti kakaiso na anak ko. Nagbunga mo't lang dagiti ado pa nagsakripisyo kidi para kan kuana. Wad Mare, iso adi ka nagsagay. Agragsak ka kitday para iti anak mo. Kablawan kayo, Tricia, Gabriel. Sabay la kumata mataginayon ti kinaragsak yun. Agyaman kami, Daniel. Agyaman kami, Daniel. Kablaawan kayo anak ko. Agawaan mo, tapno maikandak adagos iti apo. Ano niya? Apo adagos, nana? Di kay madanagan na. Ikanda kay adagos iti ako. Anya? Kakabsat, agyaman kami iti idadar ayo ita. Kat sige, agrambak tayo. O, adtoy, agpalamiis kayo pay. Ada insaganak a merienda. Inyag kun ditoy, gaputan nagdaga ang mat ngamin di taunag. Agyaman kami nanang. Talaga nga amoy latan no niya ti kasapulan mi. Inayabandak ko maananang, tapno natulungan kayo ang nagisagana. Bay andak amang serbi kada kayo ita, takabailak pay. Ikarik nanang. Syakto ti mga iwan kada kayo. Inton diyon kabaalan ti mga sikaso iti bagiyo. Doa kami iti asawa ka mga ramin iti dayta. Wan nanang. Maragsakanak iti dayta anang ko kada kayo. Ado ti sakripisyo yo para kanyak. So, sapay la ko ma. Taore iti simple a pamuspusan. Makasubadak mat. Ipatpatag ka unay, nanang. Ipatpatag ka mo't unay, anak ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserya tayo itaalawas na pauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Joseph Benawe, Jonah Ributazo, kanto'y pagayam nyo, Joffer Anas Basit, insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti direksyon, Virgie Paclay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.